Паян пәдем тенжері ширап жезен куне, мұна пинде тұғыржар сағырын ұлтымы шулданба балады башы. Шубашқарды шешперлі Мишри музейінже шағуява чыварсен пызық сымақ хостызыне азы елзе ергелеші. Халкинже онда совышсенбе юрышсем, верендегензенбе веренегензен бұштарын жеш. Шешпілмеші музейі шаққын чываш тілхи осты атпа вунултымыш худ поэзияға жергелет. Көшалда ядарласа кенеге курави хадырлене. Екран жинже пирден емірліге уйрылсағайны палы жиравшысен сонесем. Пұғыннезем візен хайла візене вулашын. Совызен ярымне архивра сықланзаюлна Педер Хузангай чываш халық поэден сассы бұшлары. Мен чываш тілхи едек бір үштікне чывашланар. Ерінзе бұқсай рет бір күндіші кашрашкана. Кешевитвел, келместюн, ужнахунран кудаттыр, үктешурыл, күпташун, эгерпуна, хур, латтыр. Мандюнгайран нумай батранна, пинжулытла, пылгарчы яп, ундан мана, чываш яппана. Халық озе, шерхемір хывачы, шыратса хывна бек курынац. Шав нашкал самак семман хывасче, чун, перешав эмет пуранац. Пызык сталықпа балырны жиравшысыне аса илмелли каша, паянхи орыва візен хайла візе мурлы, чәлхен пуянлы хебе техімне туйдарас тесе ергелеші. Кашне чулақ уяв тірлерен ергет, пурнеде пірділі бірліштерегенне шеш білмеші. Пулеш асла, шивеч осла кенегешесем, савны шыршывымын пулеш чаплы сывышсем, шапла ширна эміргайалла шанжықпа шунаган сывышымыр. Шыпшак шуртара шеш білмеші, хай выходынче, пендедіңші жирім прям шылда. Үтті чываш поэдізен, соввизем шуғалзан гайтердезе. Был ширузем жирать сборник произведений, чувашских стихотворений колорас тесе жутларым дед. Шамбада соввезение гундер забар дед. Халенде, нумай ширавчесем порношен уйрылны да, візен хайла віземде, аншу халтирдезе ибергізіне аза елдерсе, чуваш ширавчесен азыны гүнне балыртырмыр, шып шак ширавчесен гүнне. Паянхи ширавшысен хойзен хайлавізене вулаган батнеші дерме темле майда бұр. Анжақ кінегере е хашат журналда интернет ушлықенде пететлені сырбышне сова янраттарны баха. Шенегуін журатна поэзия нумайшне гызыкландарать. Лидия Сарине совышта пире бурне де каны сырландараганны шинжен ширать. Мана шаг творчество пурын мавай хал барать. Шагын бек панхи шандалыкра, панхи саманара. Мен жухли гундахал. Варши, чире, мене... Темде бір болзайыр дейді бұнышыра. Анжақ неме бұқмасыр, мана бір поэткалары. Шинзем бұрын мавай жидереймеші. Ес, сывы жырмавай жидерейндері. Вот мана бұл палла қалғаландарайды. Мана бұр жереде ченеші. Анжақта шавзен бе тел болмаза сынып. Шавз тел болузен болмазан мана телін мелеге бір бұнышыра. Светлана Пафнутьева, Елена Николаева, Шубашкарды ултымы шкулда водырхерых шул чвашчылхине врендегенсем, адесене тыван самахилемне юросем урла туймахынықтарны шинжен галасабадеш. Уява Шубашкар районенде күгешрен гельне телей хал фольклор ансамбле илем гөже. Ушкын хызендірігенде манышма бұшлана әліхи юросене шәне бурнышпаны сырбышне, репертуарне халхизембеде буянладать. Антонина Васильевна бір, иге бінде вунжитшімі шулдан ба, пиде таджы шлет пардезеде галас келет. Юрызыне пуштараганны, шамбегек юрызыне ты унран ширза ильня шкегален. Волбирен Гаврил Федорович Федоров. Пиде шавдери хизе плет паребрына. Он жен вулаза білнешемен тадада чунба. Шамбек тадада нумайрах хамрын мілегалмалав пурынна жемен выл ана вула хланза юлна юрызыне халық шине галарас келет. Пулеш әмірлі хилемле сава юрысем тене шеш білмеші. Шершул иртне булинге паян поедын кашни ерги нихшан хинжен чәррен янырать. Чуваш енгілар Марина Корягина, Виктор Степанов.